bilo je dosta umorne ekipe od jučer. Uglavnom, podjela strana je manje više jučer odrađena. Imali ste priliku, znači, u grupi vidjeti na kojoj strani igrate i s kim igrate. Trake za označavanje će vas čekati u bazama. Transport ćemo izvršiti, znači, jedne i druge strane s kombijem. Kad dođemo u baze, ja ću biti zapovjednik crvene strane, kolega iz udruge zapovjednik plave strane. Uputit ćemo, znači, tim lidere u kompletan scenarij u bazama. Zadaci su vam vremenski, znači, otprilike svaki sat vremena imate zadatak. Nemojte gledati što piše tamo sad vrijeme ovo koje je, nego svaki taj zadatak pomaknite za 2 sata. Bićete, znači, i jedna i druga strana stalno u kontaktu sa mnom i sa kolegom. Gdje zapne, slobodno nam se javite, pa ćemo u kodu rješavati nedoumice. Ja vas molim, znači, igramo po pravilima HAS-a, da se držite pravila HAS-a, da ne odstupate od pravila HAS-a. Na terenu probajte između sebe sami riješiti situaciju na najbolji mogući način, da ne dolazi do dizanja tenzija. Je li ovo krivo? 23, 060, 14, 830. To je ovdje. Ovo je kuća. Dobio. Crveni gore. Pazi, onaj crveni gore! Pazi, nije dobro, nije ovo dobro. Najpe! Idao. Razan. Već. A sad su fleše vozili. To je ekipa u Luku na Slobodno.
Denis, ovako, vi osiguravate bazu, ostanite, osigurajte bazu. Ajmo. Ja smo prvi, predvodnica. Dobro, to je. Ajmo. Gdje? Ima gara nešto si tebe. Ravno pa desno. Odmah tu desno. Ravno reći ti kada ideš desno, predvodnica. Naša desna ili tvoja desna? A jedi gol. Hajde, idemo. Pazite onda da ne bude friendly fire tu. Deni! Da. Desno. Ajmo očiti dolu. Ajmo ovdje očiti, koliko nas ima, ajmo. Ne znam, tu sam čuo da se nešto lomi. Jesi ti siguran? Šta je lijeva, šta je desna, da se zorganizirajte. Prema bazi, lijeva strana, ovo je desna. Kuka lijevo nešto. Tebi lijevo. Tu je suše počinješ. Brlo je, kako brlo. Kontakt! Kontakt! Nemojte pucati jedni na druge, gledaj ruku! Ajmo! Sve pošalje, nazad na listu moji. Plavi! Da, ne vidiš. Ne vidiš sad ne možeš se doći. Pa može, Ajde preputi. Ne pucaj! Plavi! Ja se derem bavi. Luka! Denis! Da! Ajde, Denis! Ne treba njega čuvati. Ulazi Denis! Evo me!
Da, da. Crveni medik, onaj što ode! Mislim da ti to puca na prazno. Sad puca. A ne znam, on stalo na prazno. Kao gistra, kao puca nešto, ostane štediš kogu. Cepajte vi, što više desno, mi ćemo raditi. To puca se gotoviće, to je puca. Čujete fotografiju. Idemo medika. Ne. Zorka, idemo u bazu malo, a? Pa dobro, dobro. Marc, brate. Ti dobaciš do njih? A? Dobaciš do njih? Da. Da mu ovi dođu s leđa. A dobro, to je dobro. Da. Aha, vidiš da pušta.
Ovdje me pogodi, šta je ovo? Da, nema Kod kombija. Halo, kod kombija. Ej! Ovo je gađa. Ovo je gađa naš. Ovdje je u mešu. Iza kombija jedan. Pa druže, krij se za kombija, ne? Ne možda ne gađaš kombi kad se krij za njega, ne? Kako mu nići možda? Nema ko, samo smo ti ja i Flash. Joj, sunce. Ba ja kažem da to kuška da tu skušiš 5 ljudi sa susretem i Drugi put bi bilo okej, pa da. fantastično. A druga nema, to ćeš morat početi. Kada ga pogodim ili ne? Šta se priča? Jel ti imaš kiloveg ili nemaš? Pogođen je ovaj iza kombija. Gotov je taj iza kombija. Ajde se sklonimo mi s njima ovdje sa... Nek sam prazan, ne smo jebi. Ajmo umeš. Sad ću u mešu, nemam boba, odu u bazu. A nemam ni u bazu. Mi idemo u pomoć. Vira, ima ih još 100%, dolazilo ih. Dečki, ja sam isto prazan skoro. Ja, alo, moderator. Saško do. Karlo! Sorry. Ne pratite gdje su vam ljudi. Pratite ljudi, ne po svojima, ne po svojima. Idem ja po njega. Ne, ja mu samo gačam da je on mene okino, pa zato. Uvijek krenuo se prema svim. Jedan. Ne. Ako ga DMM ne može skinuti, ne možemo niti mi pomoći. Se mogu hrvati, ali... Ajmo napredovat malo, ajde. On je na putu. Da, ja sam bez municije, ja još ovo krivo imam. Razvalili su. Ti si ugleda auto. Razvalili su. Ma nismo. Ej, pogođeni! Daj se malo pomazite s puta. Da, evo, ti šuči ti frajer. Pa ja ne vjerujem. 40 minuta i to je to. Niko, nanjuškalo stini i prodaj to do 500 Pazi lijevo ti od Vidi kolega. Najradije bi ovaj go porazir, nemam pojma. Izgubio se. Evo ni sinega u Glumi Pazara. Ja dok sam ovo... Još jedan a kužiš, vidiš, nema blid auta, samo je otišao. Ne, ko je tamo? Kužiš, ovaj zadnji što sam ga ja sad povodila, samo ti kraj rodila. Zadnji ovaj. Zadnji. Desno kontakt. Vinka. Dičeš! Ja se skrivam tu. Ti si pogođen? Ko je naprijed? To vidak ti to naprijed. Riješeno, šefice. Čekaj. Vidim. A onda gađaj. Čekaj, vidim tako. Pokrivaš. Idem do povidaka. Pokrivaj. Gdje je pogođen? Gore, ispred lijevo drvo grm. Ono je veliki grm, da? Tako je. Unutra je? Da. Čekaj. Dobro, hajde.
Krivac da tamo, šta ima znači. Leš ide po krivac. Može, bleed out! Bleed out! Sve lijevo! Idemo ga okružiti. Ajmo tu bolje. Kaj, ko ima strojnicu? To je dolje jedan. Dobro, idu. Čekaj, ja ćemo s ove strane. Čekaj, Fleš, idemo liniju napraviti, Fleš. Pao je, vidak, pao je. Dobro, riješeno. Pa neće svoj svog. Zato što su to oni zapričavali, zato su dobio po tamo. Kratko par riječi vezano za ovaj vikend. Na početku hvala naravno svim ekipama i trgovinama naravno, njihovim predstavnicima koji su nas jučer biti napustili manje više vezano za ovaj sajamski dio i vas, znači iz zemalja, regije i naše lijepe na dolasku. Morat ću se malo ispričati, umoran sam, satran sam do bola. Uglavnom, mi smo dali sve od sebe kako bi ovaj vikend odradili što bolje. Međutim, kao i svaka organizacija, tako i ova ima svoje mane, između ostalog naše propuste. Mi smo to pokušali, znači, sve ublažiti. Nešto smo uspjeli, nešto nismo. Nadam se da nam nećete zamjeriti na tome. Odmah ću početi sa ovim dijelom što se tiče susreta. Susret, znači, nije počeo onako kako smo planirali u ono zadano vrijeme. 2 sata kasnije, tako. Tako da se scenarijski nama sve pomaknulo, pa smo se i tu malo i mi vremenski pogubili. Kao što sam rekao na početku, na briefingu, svima su poslana, znači, pravila Hrvatskog Airsoft saveza. Svi mi koji igramo, pa ajmo reći u Bosni i Hercegovini, manje više i u Srbiji, to je sve nekako isto, sve su slično, su dosta pravila, nema velikih razlika. Ali bez obzira na to, znači, ne možeš reći da sa nečim nisi upoznat. Znači, ne može biti nešto da ti je nepoznanica, moraš biti upoznat. Znači, kako se koje pravilo propisano. Imali smo prilike danas vidjeti da u par situacija ta pravila se nisu poštivala. Ali ne želim se ponavljati, mislim, dugo godina smo manje više neki od nas u ovom sportu i toga će uvijek biti. Sam pojedinacki treba utjecati na tako nešto. Znači, kada dođeš negdje, maksimalno ispoštuj ta pravila, maksimalno ispoštuj organizatora, maksimalno ispoštuj ostale sudionike, tako da se taj susret sprovede u što moguće bolje. Ništa.
Za kraj još jednom hvala svima na dolasku. Ja vam se opet ispričavam, kažem, umoran sam, duša mi spava. I evo, toliko od mene. Još jednom hvala svima. Ja sam za ovaj veseli dio, baš me raduje, tako ga ja ovako. Prije svega, svima vam se zahvaljujem ispred ASOD udruge Exodes na latinskom, Krpelji, na dolasku. Hvala vam što ste posegli dalek put ovdje. Ovo što nas ima, to je elita, to je ono šlag na kraju, kako se kaže. Pa da ne duljim, ja bih krenuo sa IPSC-om, vezano za nagrade. Prvo, u disciplini Airsoft replika, gospodin Jasmin, prezime Huseinović, pomojao je, što se kaže, vremenski ostale kolege. Ok, dijelili su, bravo, moramo spomenuti da su dijelili vrijeme, on i gospodin, jel? Dobro, on je pulo sve meni, ja sam pa nekako uvoljno. Zato ja nisam htio da dođe juče, da bi ja mogao da ostavljam. Bravo, da. Inače, po meni, što se tiče elegancije i nešto malo preciznosti, on bio ispred. Tako da je zasluženo osvojio tu disciplinu u Airsoft replici, ali rekao sam, to ima veze, zašto je malo bolji, ima veze, sa kilažom i s kilama. Dobro, znači prvo mjesto u disciplini Airsoft replika, gospodin Jasmin, evo kako smo organizacija odlična nagrada, dobro, evo, druga disciplina, nemoj da piću. Druga disciplina isto tako, znači pištolj, Airsoft replika pištolj, isto gospodin Jasmin. Imam potrebu nešto reći, znači gospodin pa utješna nagrada. Da, to je podijelio. Vezano eleganciju, preciznost, razmišljanje, stil i svjesnost. Znači čovjek koji je svjestan, izbaci kime iz sebe, udahne, nastavi dalje. Replika mu ne šeta, ko vama dvojici. Znači umor, savladava umor u hodu. Znači, koji je u prednosti? Onaj koji savlada umor, znači energiju stvara iz sebe. Umora se ide dalje, tako? Ja imam običaj reći, kad ti najteže, ispravi se, da te ne vidio da se umoran. Gospodin, sad sam pio pivo. Slaven. Ja se ispričavam. Slaven, prezime. Kolevac. Pa da, di je? U kombiju je predstavljaš. Evo. Taman ga nahvali lijepo, nema ga. Aj, ko ću primu smijeniti na kolega, ja vam kolega. Sad će on doći. Možeš ovdje ostati, sad će doći. Znači, elegancija, stil, preciznost. Svaki njegov metak išao u glavu. Zašto je ono lice bijele boje na IPSC? Medak, zelena, tijelo zeleno, dobro ako si prvi ne moraš biti najglasniji. A lice bijelo, gađa u glavu, gađa u metak, svaki njegov... Da, emotions. Znači, za idući put, ako bude idući put, a ja se nadam da će biti, znači neće biti samo brzina, nije presudna brzina. Presudna je sve one ostali elementi, ta 4 elementa što sam rekao. Znači, vrijeme, preciznost, stil, ajmo reći elegancija i svjesnost. Evo kolega koji se samo složio, koji je profesionalno puno duže, puno više vremena provodi u toj disciplini od mene, evo, da ga ne hvalim, iz odakle ste, gospodine, iz Beograda. Znači, gdje je? Gdje ga zove Zvrstnik? Evo. Mudan nama je. Evo, utješna nagrada. Pošto nema kotizacije, nagrada je odlična.
godinu. Hvala. Evo, toliko od mene. Evo sad ko hoće popiti, pojesti, podružiti se, to je to. Hvala organizatorima. Naravno, ako ima što za reći, dobro. Evo. Trudit ćemo se biti bolji na godinu, ako Bog da. Evo, trudit ćemo se doći kod vas. Trudit ćemo se, evo. Sljedeći 28. evo već sam dobio, predsjedniče. I svi ostali, evo, članica smo HAS-a od kada? Od prošle godine. Nismo bili ni na jednom susretu HAS-a. Evo, znači, sama kritika, budem biti samo kritičan, ne samo hvali druge ili sebe. Evo, to je naša realnost. Na aerosol sceni u Hrvatskoj sve nas je manje, ovi već ovdje iz Zelene to bolje prati, sve nas je manje, scena se ne pomlađuje, što je ono strašno, pa da, scena se ne pomlađuje. Ja veze lakše loviti ove stvari. Ali Ipak preko to je ali na veteranima svijet ne ostaje. Evo, toliko od mene, hvala još jednom. Ja bi ovim detaljem, ajmo zajedno zatvoriti ovaj... Da, evo ovako, znači podijelit ćemo nekoliko nagrada, dvije trgovine koje su sponzorirale sa nekoliko komada opreme. Mi im se zahvaljujemo. Mi im se, da, ovim putem zahvaljujemo. Znači to je Viper iz Slovenije i Airsoft Gun RS iz Srbije. Airsoft Shop 12 i Airsoft Shop Bohemia. Evo, iz Češke. Hvala, iz Češke. Ovdje u kutiji znači imamo vaše izjave, pa ćemo na taj način... Najpoštenije. Bili ste upozoreni, znači da imate kod sebe izjave, baš radi ovoga, na taj način, jer nismo skupljali prijave kao spiskove, nego na ovaj način ćemo odraditi ovaj dan. Tako da, evo, za... Možeš. Evo, nek on izvuče. Evo, možeš ti. Evo, ajde, imate čovjek da izvučete. Evo ovako. Imamo nešto... Mi smo objektivni. Nešto od ICS-a, kako se zove, i od firme Bohemia Airsoft Shop. Oni su poslali, kako se zove, nešto za vas. Ovo je trebalo u principu više juče da bude na sajmu, ali mi smo bili sprečeni da dođemo, pa smo rešili da to danas ovako odradimo. Ja nisam došao zato da bi jasnimo svoje prvo mjesto. Evo ovako, imamo tri mala poklončića sa nekim kačketom, pečevima i još nečim od ICS-a. I imamo 10 paketića isto sa pečevima, kako se zove ICS-a i Bohemia. Hoćete prvo pečeve ili ćemo ove pakete? Evo, možeš ove 3 pakete. Ajde, evo prva 3. Svi stavili naši. Ovo je nas izvuči. Ajde, evo, treba baći 10 i... Vidim koji izbocka, znaš. Marko Bursik. Otišu. Vedran Šuman. Evo, bravo. Čekaj, da izjava njima. Ostavi izjava. Da. Zrinka! Pogledao i kao da sam evo nešto od Hvala lijepa. Evo nešto od konkurencije. Neko me podijeli. Dobro, Ja sam dobra. Daj sam nešto. Daj ću ti nekome. Daj ću I
treći, kako se zove... Slaven Golenac. Golenac? Opet, bravo! Imamo 10 ovih pečića. Daniel. Domagoj Trlin. Sve zajedno. To je 5 imena. Svi 5 imena, da. A dobra je. Govorio se stvarno. Željko Francić. Željko Francić. Francić. Željko Francić. Ljevio sad. A gdje je gotiv? Gani Hopsi. Skoro sam otišao, da ja. Hvala. Božidar Pavojković. Marijan Bradanić. Mogu ja samo dvije riječi. Ja ću samo da se ispričam ispred kluba HAP za ovaj nemili događaj što je bio tu, što je ispao malo neki nesporazum. Samo to ukratko, da se izvinemo svim sudionicima i sportski pola. Kaže, dalje ide. Nema potrebe, brate. Nema potrebe. Ajmo ja podelimo. Ivica Vidak. Aj, evo, forsirao im se auto. Marko Bregović. Ko od vas nije dobio da mu damo odnosno? I evo, ostao je još jedan.
Robert Hojak. Gordan Hržić. Imaš jedna, imaš jedna. Daj kutiju, daj kutiju. Evo sad je sada. Bacaj sa lemčekom. Sad ti to namiš brako. Jedino se na Grejsa nije dobio. Ajde, dobio još jednu prijavu. Nije ga bilo na terenu, nije ga ni putio. Adam Kujak. Nisu oni tu. Ajde. Željko Perkunić. Evo ga, bravo. Stari milicajac, Toliko od mene. Nemo prepisivati. Od Vajpera još. Francić, Željko. Rekao da niko ne bilo od ova selina, 100%. Brbnjak, Zrinka. Ovo je sretan je. Dobro smo se sjeli, da. Opet Džumas, ovi... Kako piše? Dženis. Dobro, ima vas, pa onda zaslužili ste. Zadnje doći. Opet ću prolazak. Glambić, Branko. Evo, možda biti evo. Maska mi nabila. Evo iš, brnjicu. Su ovi tu? Nisu, zbog printa. Otok je cijeli zeleni. Robert Hodar. Da, taj... Šuman. Takva je ideja. Božgaj. Mateo. Čorava kopa zelena. Jesi ti zelena? Evo, to je to. Šešir. Neko izgubio šešir.
radi prijavnice. Evo, ovim bi mi zatvorili današnji dio programa i sa zadnjim riječima, kad ti je najteže, ispravi se. Hvala.